Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uvuyo. Nimbonile uvuyo guys Instagram. Use chazile kusisuthi hayi ke nabo balindele umfana. Usibindi usezoba ufather of 3. Asikho-ke lapho ku-father of 3 sila kuvuya ukuthi shem wayithola-ke nayo into ayefisa ngithi washo ukuthi ayami pregnancy ayifani neyatirelo photoshoot etholile baby shower umndeni nabangani bamenzele futhi-ke nje iy'thombe khona nakuba-ke abantu bebehalela ukuthi ebe naso umhluphekazi-ke umntwana kavuyo lo ohlala noma yeni ugele lo omuhle asisibonanga-ke leso-ke kodwa-ke alikho iphutha waze wamuhle uvuyokazi simfisela-ke konke okuhle siyabona ukuthi ngase sekuseduzane. Guys, abanye bese bembonile-ke vele le picture le eniyibona manje ngicabanga ukuthi lezi zanamhlanje bekuyizolo lasibona khona ama-pictures e-baby shower semfisa okuhle ngasho mina ukuthi into engayizwa ngogogo ngezwa ngogogo ukuthi-ke uma umuntu ekhulelwe awuzikhulumi izinto ezi-negative kuyena umphathi kabi awukhulumi kabi. Ngiyazi phela social media in-laws nabo badimanda iy'mpendulo angithi sibonile laphayana mayiphela Izingane Zesthembu ukuthi abakavuyokazi bacela iy'mpendulo bakamseleko kwabakhona ababuzayo ukuthi hayibo why bezocela iy'mpendulo bengayiceli kuvuyo phela manje ngoba sekuney'ngane kuney'ngxoxo ey'khona sekuyimindeni ewu-2 ekhulumayo ukavuyo nomndeni kaSibindi. Manje uSibindi mayiqhubeka yena ethi ufeza iphupho likababa wakhe ukuthi abazukulu abande iphupho lasekhaya akenze right nangapha alifezeke iphupho nephupho futhi la ngapha nakho beneliseke ngezenzo zakhe kodwa akusikhona kwethu ukuthi nje bengifuna ukunichaza le ndaba ukuthi makune-pregnancy ngezwa ngogogo wami ngiyayikholela-ke futhi izinto ey'shiwo abantu abadala ukuthi umuntu okhulelwe awukhulumi kabuhlungu naye unike nibone nani ngisho ey'tolo yabo umuntu okhulelwe uphathwa njengeqanda kodwa hayi phela ukuthi azenzise nangokuvuyo ube muhle waze wamuhle uvuyo muhle-ke nje sidalo ucishe efane no-mother-in-law or future mother-in-law. Siyadlula-ke kuvuyokazi nike namubona uLaconco hayi uLaconco ukhuphuka ngomunye kushuni yabo manje bengithi uyashada mina bese ngithi nje hayibo lasiphe la sabheka uphethali sambheka haze sakhathala sabuye sathi uphethali kodwa mayinemali simkhomba khona la eduze waphinde-ke futhi uLasi wahamba wayegqoka ingubo yakhe enhle le outfit yakhe inhle iyamfanela inobundlunkulu ndlovukazi vibes wayoma laphayana cishe ufana nasekhaya elikhulu kodwa kusikhona ekhaya elikhulu izinto zasekhaya elikhulu ngizazi kahle. Nginitshelelani yonke le nto asikho isidingo bekuyi-birthday yaLasi ave muhle uLaconco uyindoni yamanzi ngithi indoni yamanzi kusuke kuwumuntu odark onebala elihle indoni yamanzi ngakusho futhi lokho angiqala untshela ukuthi uLasi mawumbheka uyindoni yamanzi hhayi-ke uyakhula-ke uLasi angisazi ukuthi ubehlanisa iminyaka emingaki ngoba u-social media usho lokhu uthi naye uthi uyabheka nabantu akusahlangene-ke iminyaka ngoba vele iminyaka ayisho lutho esikubongayo nje impumelelo nokubona usisi eqhakaza kodwa guys umadam ubengabalandeli ngalabangani bakhe niyabona ukuthi laba abaphuma ngale asidluleni futhi kule ndaba akangeni ndawo madam guys ngiyacela ningezi ngomoya omuhle nomoya omubi yonke le video ihamba kahle angazi ukuthi ingene ephi yamadam sizoyikhuluma ngesinye isikhathi yamadam kodwa futhi-ke hayi indaba yamadam iyangena niyabona ukuthi wathi aswazi you don't know the color of tomorrow niyayibona izinto ezenzakalayo
kuvela izigaxa after isigaxa, odokotela esigcine naso singazi ukuthi mawuthiwa akasiyo udokotela wayipho ephikelela lokuzithemba okungaka nabantu ababemkholwa sonke lesi sikhathi nabantu abadidekile ukuthi yazi asisazi ukuthi kwenzakalani. Sesitholile ngempela ukuthi nayi i-university sayimazi ne-registration yakhe ayiveli indawo, kodwa futhi uma esekhuluma siyamlalela. Asisazi ukuthi yithi esididekile. Kuningi e-South Africa, kuningi. Yabo futhi uma ungathatha lezi ndaba ezenzeka la e-South Africa uyifake emqondweni ave uzophupha amaphupha amabi, uzophupha izinto ezi-wrong zodwa, uzogcina usuvuka la usuthi hayibo abantu abadala bayakhuluma, kanti cha, kuphithizela kakhulu. Ungaze uvuka usuthi uyaboniswa ngamaphupha kuhlanga ne-South Africa. Kodwa-ke guys, bengazile ukuthi ngizonikhumbuza indaba ezimbi, silithandazele kodwa izwe lethu. Ongabona ukuthi izinto ey'bheke phansi ayi kuhle kunjalo, ubone kanti ungaboni, ngoba hayi cha, khona amasusa athi ukubheka guys, ngesikhathi somkhulu abeholo omkhulu besithengele ama-nicknames sidle nje kube mnandi, thina siyahola sicabanga ukuthi ngenze njani, ngiyisebenzise imali yakho, ngiyisebenzise ngayisebenzisi, as-afford, kodwa khona amasenti esiwatholayo. Amaqanda siwadikile manje, sifaste ngenkani, sibuyele kuJesu ngeqiniso. Yebo, hayi ngiyabonga support, ngiyabonga ukuthi phela nami ngeke ngihlale ngathululi guys. Ziningi izinto nami angifuni ukuyibeka ekhanda, mase ngiyikhulumile ziyadlula. Yebo, bengicabanga kodwa nibonile ukuthi ogogo nomkhulu bakhona la ku-YouTube. Akasekho noyedwa nje ofuna ukusenzela umusa ukuthi sikwazi ukungena ey'tolo, ngoba vele lezi y'tolo aziphethwe abantu abamnyama. Singene nje singabonakali, silayishe siphume ngokudla ngoba sizogcina singasadli. Bakwethu kuyabiza ukudla. Bengithi nje akasekho obonayo ukuthi nali ibhizinisi elizoshesha engahamba yokulanda eMozambique noma ekulanda ephi siyokuthenga lokho. Angusithanda umuthi, into nje engayazi angisebenzisi, kodwa lokho ukuthi ngingene ko-Woolies ngiphume nokudla okugcwele i-trolley ngiyayithenga leyo nto. NoSimakade ezulwini uyo-understand Nkosi yami, ngeke. Noma vele yisi isikhathi lesi sokuthi-ke sidle health, sitshale, sidlela ama-veg, sikhohlwe nje into vele eziyiphume ey'tolo ngoba seyithintwa abantu abaningi. Nicabangani guys? Saze sayiphila impilo esabu-movie, sabu-film. Hayibo, saze sayiphila impilo engathi sibhala i-movie, asazi ukuthi kodwa soqeda nini. Cha, mina nginifakele kusiza, ngiyathanda ukuthi nihleke kule channel nje sikhulume ngawo osaziwayo, ngama-TV shows, ngilethe i-motivation ephuma kosaziwayo enibathandayo ukuze nabanye benigqugquzele, ngoba ngempela abanye bayawadinga amazwi azobaphakamisa kwizimo ababhekene nazo. Kodwa-ke ngibonga ithuba, ngibonga i-support, ngiyanithanda ngendlela esimanga. Bye.